turabasuhuje mwese mukurikira ibiganiro byacu. Uyu ni wa mwanya tubagezaho amakuru agezweho cyangwa ndi abacaracara ku mbuga nkoranyambaga. Miss Pamella yashyize akadomo ku rukundo rwe na The Ben, byitwa ko ari musaza we. Bajyaga babyita ko ari musaza we, ariko noneho byarangiye bashyize akadomo ku rukundo rwabo. Muzagenda mubibona dore ko ku mbuga nkoranyambaga nta kindi bari kuvuga. Hari amafoto agaragaza uko ubukwe bwa The Ben n'umukunzi we Uwikeza Pamella bwagenze, dore ko ari ubukwe bwitabiriwe cyane, bukagenda bwitabirwa n'abantu batandukanye, cyane cyane abasitari batandukanye bazwi hano mu Rwanda. Ibi byose bibaye mu gihe hari hashize iminsi itari mike havugwa iby'urukundo hagati y'umuhanzi The Ben na Miss Pamella Uwikeza. Iyi ni inkuru yagiye icicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga mu Rwanda, ndetse no mu bitangazamakuru bitandukanye, ndetse no mu bamukurikiranira hafi, ndetse n'abakunda imyidagaduro yo mu Rwanda. Iyi nkuru kandi yagiye ivugwa cyane ku bijyanye n'ubukwe bwa Pamella Uwikeza ndetse n'umukunzi we The Ben, uburyo buzaba n'uburyo bwari buteguye mu buryo buhambaye. Hari harimo rero ibintu by'agaciro, ngira ngo uko uzagenda ureba uzajya ubona amafoto y'imodoka nziza cyane zari ziri mu bukwe bwa The Ben na Uwikeza Pamella. Nk'uko mubizi cyane cyane abakunzi ba The Ben, umuhanzi ukurikiranwa cyane mu Rwanda, akaba azwi mu muziki nyarwanda, ndetse n'abakurikirana Uwikeza Pamella mukaba mumuzi aho yitabiriye abahatarira ikamba ry'ubwiza, akaba kandi afite ubwiza buhebuje, ngira ngo mwese muramuzi. Burya rero ngo uwawe ntaho ajya. The Ben akomeje rero kwishima we n'umukunzi we Uwikeza Pamella mu rukundo rwabo, dore ko banezerewe cyane kandi bakaba bameze nk'abahujwe n'Imana. The Ben rero yamuhimbiye indirimbo nziza cyane yo kumutaka nk'umukobwa mwiza w'uburanga yikundiye, kandi akaba yaramuhawe n'Imana. Ubu bukwe kandi rero bukaba buri gukurikiranwa cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga, dore yuko buri gubica bigacika, kandi akaba ari yo couple. Iyi couple niyo iri kuvugwa muri iyi mpera y'umwaka wa 2023. Unyarukire kuri YouTube urareba urasanga ari yo couple irimo irarebwa cyane ku mbuga nkoranyambaga, akaba ari nayo nkuru irimo iratrendinga ku mbuga nkoranyambaga muri ibi bihe bisoza umwaka wa 2023. Urumva rero The Ben akaba yarahisemo neza umukunzi we Uwikeza Pamella, kandi na Uwikeza Pamella akaba nawe yaraguye mu maboko mazima. Amakuru yacu naha arangiriye, turagira ngo tubabwire ko tuzakomeza kujya tubakurikiranira amakuru azajya agenda avugwa mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi. Mwari kumwe nanjye Bikorimana Noel. Ciao ciao.